constituency along opposition party ASDC APHLC lapen Congress tunda participant ke dolo leaders mana ke tong dono le pini cita kaduk winil tum cetong si lamdon ka cetok alam amut pialam bang kanil tum lamdon bang ke welcome lo je ningkan krip potrok alang le tum habit haram hele kaman we song pen bang ke mainstream lo kiwang un bang ke nil tum welcome lo la pen ninga churong pick alam lo anda me apart from that ajaha close do like close 2.3 close 2.6 close 2.9 la hai hui long bang ke nil tum se don du nun e la pen nil tum regional party puatum de la ka se don dun de kali nil tum ka thek long tengke 99% Karbi Anglong tribes tuman lapen intellectual tuman senior citizen tuman student organization tuman ta labang ke chedon dunde la so porsi nile tum labang so isi message bang ke dak bitung constituency pen pini palelo la sila 26 constituency along tame labang so message ke lepo pusin tum thalo la ancho takali Karbi Anglong autonomous council along tame labang so message lepo lapen state central government tum tame Karbi Anglong autonomous council pen halang litum han tame pachini tu poposinil dum ning thepon lo labangso akache song labangso protest laganil dum self interest han lek protest kali he alam du ilidum Karbi Anglong mate de mahasau bangke tribal areas businang pulo paragraph 20 teng penke halaso teng pulo tangte close 2.3 bangke halaso paragraph 20 tribal areas bangke dilute that lo pulo tangte lake ilidum phan ke thedum kanu hok bangke klang dakbo pini penak man nang klang kli data hai mine der chat prap chat ta hai mine implementation apart bangke sita la bangke ari ke kok tang lo je in future bangke iltum generation bangke lake punang re puk bangke klang dakbo lasi pini nil tum ladak amulu kom hek noi ajad noi nilitum public phan overall 99% Karbi Anglong rata tum fansin itum represent bisinil tum ladak protest bilo alang litum pinina hem penang bardu none der lo mene sitame alang litum aningar lo alam alang litum aningar lo kiun e alam ka hojomun e alam ki deng diun nun e alam abang kin litum ladak pini ningje bilo lasi tabang so message fansin litum ajer iglo lason dak taksi la so protest bang litum continue deng iji bithung constituency der de West Karbi Anglong 9 constituency along the minilitum deng ponji ansu se Karbi Anglong East Karbi Anglong apart tadulang halap buta mela bang so protest bang non deng bomlo ansu se unitedly opposition of force danglok monon pike latuma ka dokam ya jakong ta latuma den sikoko pulo ta dele tupe council la hen puba sixu la puba tribal la hen puba ke tu ji punako la se bang kapre ka the tu la jakiding ka chesongolong ta ni kiwani hoi kep nang punai puduna bele nange na ke hang duna bele na ka chinubai duna bele ake jo pen la ke special offer pulo la son special offer ke pidera bangke chokche kusi ni tum ke pini so mai kanta rat dia ka theng loi tum ke kham ke cheklan ini tum date ke ong du lo ka chali ke to ke lang ke thega tum da la so lam ke protest la se aphe pi lam ke la so ka pradin pen lo ka chesa ka tum seta puthot Karbi Anglong ara farman matha thu kirla pen la so lam the baga pachiru lagi central government afan lang tu mane la so baga review lagi po pangga lang tu ki ponang po la so masih tu tadi demand la pen la so MOS long jasa met pet ke ake ong ko pine ke leo la so tu thek long le pining penan Karbi Anglong ara farman fan batai ke thom lo son sarkar pe lamdon ke cheta 1995 aninkan ke ASC ke se pan chetok lo 2011 aninkan ke UPDS pen cetok lo tapi nona batai ke thoma kong sarkar pen ke cetok lo tapi la batai ke thoma mon sama farman ke cetok lo ke Karbi Anglong arat tum ka matha ta anso se ake the mucha ason se long ko bon ko se ke matha seta itu ma ke the ke long ya la ke itu ma ke piwil dia pan aja kong se itu ke dak non mane I pon thuro la so farman se ke ni duk cheklan ko asi la so mon sam ta la so ya moe salang ahok lo ke thek long ke kaching thanang ya lam do ani ta so pi ko se ni piji ru me lo lada ke tu thek dam long ke ade ke do yi sona itum thek dam long le ke ong dum ke scheme mo kha go back